Bugünkü şuramızdan yaxşı dünyadan biz sonrasan birimiz olur. Alkışlap karşı aldığınız tepede Şevkat Bitkiler isimindeki rayon medeniyeti yurtta koşuldaşlar köyüşü Nur Ansamı'nın işlekçisi Aynur Abdülhakır.
чыннан тұрып бик көп сериялар. Чөнки біз аның белән Татар дәүләт академия театрында 40 елга якын бергә эшлибез. Һәм без анда бик күп спектакльләрдә партнер буларак уйнадык. Һәм Шәүкәт абый ул бүгенге көндә элеккән үк шулай. Ул татар халкының күңеленә кереп урнашкан чын мәгънәсендәге чын халык артисты. 53 yıl teatrda эшләү дәврендә бик күп рольләр төсендә эшләргә туры килде. Шуларның истә калган, хәтердә калган рольләр шактый. Аеруча истә калган рольләрнең берсе Ленинның ölüm 100 yıllığına uyulan Pagodin'in Tretий Патетический Tatarçası Bahadirlar diye adılar. Bir kovşadım, bir korktum, bir dılgınlandım belgili Lenin turunda spektaklinde anda. Lenin'in tavuşu eli çıkmış sahneye dinleyden, niçin ikenini uylaptıram, elde bulup, nerse bulur, niçin kabul terminizleri tamaşaçı gibi. Lenin sahne ardından tavuş dire. Lenin müziği yok hali. Sahne ardından o gilerlerin işçilerle zavutlar diyen bulağı. Yani beni kurmayanların tamaşası. Kurmaz bir benim tavuşumunu işitip tamaşaçı o yakka basıp konuşala başladı. Bana şu dikkatinde kalan, beni çocukluğundandırdı. Hem şu Lenin'in zamanında o bir şu şanış tudurdu. Devletimizin en yukarı organının deputatı vazifelerinde o bir layıklı olmuştu. Şun manasında Biktimirowşa şefkatli ipin başkardı. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, hürmetli konaklar, mügallimelerimiz, okuşçularımız. Barımızın da rayon başlığı isiminden, hem şahsen öz isiminden, rayon hakimiyeti isiminden, şuşu yıldağı 9. tradisyon Şevket Hasanoğlu Bektemirov ismindeki tiyatr, Tatar tiyatrı konkursunda oynar barımızın da selamlıyız. Tiyatr konkurs 9. tapır uzdırladı ettik. Şimdi Şevket ağabeyimizin zor danlıklı şahsımız, biyografisinde bu kadar karab ettik. Şuşa rayonun tüp medeniyet binası bizden Şevket Bektemirov ismini yurtta, siz onu bilesizdir indi. Özümüzün Şuşa rayonundaki Minger avulundan çıkan, tuğup üsken hem Kazan şehirinde Galiaskar Kamal tiyatrında ömür boyu aytib ketilgancha 300'den ortiq rol oynagan bizning donliqli rayondoshimiz Tatar teatrining, Tatar spektaklining millatga, tilga betaraf bo'lmaganimiz uchun muallimlarga ham o'zimizning shusha Tatar muhitida Tatar teatri institutini umuman buldirib, yashatib, olg'a taба shulay olib borganimiz uchun sizning ko'ngildan zo'r rahmat bildiraman. Eğilip gidildi, bunda ekranda da gördük, logotipini de bik urunlu deb sanayım, prezidentimiz tarafından bu yıl bizning milletler birdamligi ham tugan tiller yılı itib e'lon etildi. Ham bu konkursda bizning mana shu egida ostida deb aytdik uza. Endi biz bilamiz, o'zimizning tatar tilin saqlab qolu deb aytamiz, endi saqlab qolgani tugul, olg'a tabada taratirga kerak, ana uchun allana sashlarga kerakmi bolalar bizga tatar tilida şuşlay spektakllerde oynab, gündelikte Tatar tilinde söyleşesigine bir de seçlemezke bular, tik Tatar tilinde aralaşırga kerak. Bütünümüzge de. Şuna göre rahmet, bizimizin tilde türlü spektakller oynaganımız için, Tatar tilinde aralaşkanımız için, indi alga tabi da alabilirse, bizimizin Tatarının gururluğu dibiz bitinde, şuşu gururluk bilen alabilirse, biz tilimizni de alga tabi saqlab kaldırıp, indi alga tabi da kilecek buğunumuzga topşırıp, benim tuğan okutucu opalarım aytdı, Tatar tili ol bik energiyalı til, anın sözlerinde көп enerjiya, şuna Tatarça söyleşigizdi. Şuna göre sizge de aytım, Tatarça söyleşigiz, küçüğüz көп bola, energiyagız көп bola. Anda şıp-şın indelikten kelgen üzerinin sözleri, sit tilden alınan sözler ez. Şuna göre munda esingizde tutursa, belki kimdir kulağına kirip kalır. Milletlerge kelgende bizning o'zimizning rayonda 96% Tatarlar yaşaybiz, şu Tatar muhitinde turmuş alıp barabız, Tatarça söyleşebiz. Indi şulay Rus halkı milletimizde var, köpmeler Udmurt halkı da var, ham başka milletlerde rayonumuzda yaşap kileler. Biz indi sizin rayonlarda da şulay deb bilem, nindidir bir milletara problemalarni Alloh aşkar bilmeybiz. Rayon, respublika qarşında durgan
максатларга бергә ирешәбез. Инде алга таба да шулай булсын. Дус тату мөнәсәбәттә үзебезне ниндидер милләтләргә бүлмичә, бергә гаиләләребез белән матур гына яшәргә алабызда бергә. Һәм менә шушындый матур конкурсларда очрашып, көч сынашып, бер-беребезгә аралашып, дустана мөнәсәбәттә алабызда алга таба да яшәргә. Без инде шушы форсаттан файдаланып, инде күрше район коллегалары, күрше халкы бит инде ул. Шуңа күрә шушы күршеләр булу нисбәтеннән дә менә шушы елны сезнең белән бергә рөхсәт булса инде рәсми ачып җибәрергә дип планлаштырган идек. Милләтләр бердәмлеге һәм туган телләр елы. Инде туган тел дигәч безнең өчен монда утырганнар өчен татар теле, бүтән милләтләр өчен үз теле бит инде аның туган теле. Шуңа күрә сезнең белән бергә без менә рәсми шушы елны ачып та җибәрәбез бүген. Инде моңа кагылган безнең күп чаралар ел дәврендә булачак. Әле февраль аенда тагын да зуррак итеп без моны ачырга райондашлар белән планлаштырабыз. Ләкин ел башланып китте, безне ачып һәм мероприятие чараларга без күчәргә тиешбез. Тагын бер кат рәхмәт шушы татар телебезләргә спектакльләрне, аннан үзекләрне сез тасвирлаганыгыз өчен, татарча сөйләшеп, татар мохитен үстерергә үзегезнең ярдәмегезне керткәнегез өчен. Инде бу сезнең тормышыгызда ниндидер бер бәяләп булмаган зур байлык булсын иде. Һәм әйтелгәнчә киләчәк буыннарга сез моны матур итеп тапшырсагыз иде. Инде телне саклап калырга, менә бу үзебезнең классик сәнгать әсәрләребез, спектакльләребез инде бик зур көч биреп тора, белгәнебезчә. Казанда да безнең Әтнәдә дә татар театрлары эшләп килә, зур тарихлы. Шуңа күрә мин үзем сезнең арагызда да инде Алла бирсә Шәүкәт ага Биктимиров абруй хәтлек абруй яулап халык арасында зур сәхнәләрдә чыгыш ясаучы артистлар чыгарды. Рәхмәт кунакларга, рәхмәт райондашларга, барыгызга да уңышлар, зор сөйләдем. Рәхмәт.
Üç bolları tatlılarda daralışı bittiler.
Kıyam numarasının en yakışıma. Biz bunu kolay. En iyi dünüşan yapan. Mürəbbətli ötər. En iyini yaratan. İcad bulkanında yüzü aldık, rəxətlərin icad bulkanında özümüzdə his etdik. Bunun üçün əlbəttə sizə şun rəhmətimizi yetirəsiz ki. Ümumən rəhmət şuşa teatrının, Şövkət Bektemir ismindəki teatrının soylab alу turunda qatnaşan oxuşularına həmin il bugün səhnədə şuşla etib bizə motor özlərinin çıxışlarını təqdim etən teatr kollektivlarına bir zor rəhmətimizi yetirəmiz. Həmin il əgəriz şuşunda çıxış yasaran barlı oxuşlarını tağım bir qat alqışlar, onlara rəhmətimizi bildirək. Həmin il oyunlarını elan etkən şey Siz mümkünler, hayır. Kursu hem tradisiyon devam edip her yılda kelgen, her yılda katlaşan kollektivlarımız da var. Yana baştan istelgen kollektivlarımız da var. Sizin şulay etip tiyatrını, sahneni yaratığınız için, tuğan televizini yaratığınız için sizler bir zahmet edəsiz ki, hemen demin sözünü de size pasizle verim. Hayırlı hürmetli okutuşular, hürmetli bizi yaş koyan yaşları. Halimiz size münasebeti olabilesin kileydi. Kavaktan şokuşlarda şartından sonra bu yıl bizden mindi yılı yola getirdi. Prezidentimiz tarafından bu yıl tuğan teller hem balıklar bedemde giyiyorlar. Tuğan telini soklağı impresiyle. Mine biz ailede bizim dostlarımızla mutlusu yaşayabiliriz. Elbette tuğan. Hazırında biz varız mesela Kazan'a varız. Ağzımız Kazan'a varız. Mesela tutarsa bilmem. Uz kıştı beş şanslı. Biz milletin yaşlıları yetiş. Elbette bu sürede biz büyük yaşlıları yetiş. Hem hazır bütün çift illerin ışıkları kapkaları başlar kalbi ışığı. Biz çiftli kapkasını açıp çıkaçtığında dildir alaşığa deyiş. Elbette İngiliz dilinde. Siz 21. sınıf olarak siz 3 dilini de kombil bilirge deyiş. Şolay mı yigitler kızlar? Bir de kombil ediniz. Siz 3 dilini bilirge deyiş.